هلال لدلي بارا دلري زيتو ببشرتو نشتبه هيبي وشو جوابا دبكو خليك با او رشتاري با دبكو دارك با او بكلم با دبكوش هسري من دار ستار قهبا دبكوش خونين من دار وار قهبا رشيت هرت برجاوي منه دل دارا تمه سوز دارا من به دل رزتو دل بشرتو هي واورنت ستر كفنده بلا بامنو تبي عورن روجاوا دا خوزاجيني قولن لباخا مزگيني يا تيا هيول چاردا نترسش مرنج خماج شوا حتى تو سوز دار بي تبب بدلا گرم وین دار بی چنه اوچیا دلیم ده گشت به بهار رای کلیک شند به نفسا yani jinji her tim be kulikan ve tekildarin ya em jî îro behsa wan jinên ku dibin siyê de mane ji ber ku em wan derxînin ber tavê û ji nû ve dîsa bibiriqin me hewda me got em behsa xîreta wan jinên ku di dîrokê de tarîxê de wek di mêjûyê de çawa rol lîstine em ê behsa wan bikin îro dawiya heftê de ji ber vê yekê stran wisa got min got be kulîkê ve ez jî wisa tekildar bikim û vî awayî bidim dest pêkirin bernameya dawiya hefteyê ku em ê 2 saet bi hevdûra bin em dibêjin roj baş beyanî baş siba wê bira li gor dilê wê derbas bibe heta 2 saaten me got em dîsa dûbarê bikin em ê bi hevdûra li ser meseleya jinên wek şervan wek sultan wek dîplomat wek şêwirmend çawa xebat kirine çawa ji bo pêşveçûna geşedana civakê hevdane xîret dane me behsa wan yekan bikin bi hesûsî jî îro em bang li jinan dikin hayde em behsa wan kesên ku ew qas xîret dane bikin tabii piranê em ê li ser wek malmezinekî bafin wek xanedan malmezin heftê sal hüküm kirine li Misrê li Şamê Helepê heta ber bi corê mêrgê vê jî hatine kî malbata Eyyûbiya li wê derê jin gelo karên xebatên çawa kirine ji me re mîras û mîrateyên çawa hiştine ew kî behs bike niha li vê derê şadet sarigün xêr hatiye navxêrê davin spas dikim wê spas xweş wek mamosteya zimanê Kurdî ew heta niha wek ser zimanê Kurdî gelek xebatan jî kiriye yani ew jî ji bo zimanê Kurdî xîret dan rast nesa rast e ew jî hewdaneke tabii hevdanek pir mezin e îja berdewamiya wî divir de bi zimanê Kurdî ku em ê behsa mijarekê qal bikin ku ew jî bi xwe jî jinên Kurdin nefsa Eyyûbî malbata Eyyûbî dema ku em behs dikin çiqa xweş bi zimanê xwe me behsa nefsa wan jinên wisa wek me got ya adeta wek fermandar û wek şervan û çawa hevdane me behsa wan bikin rast e wê tu canî bi rûkeniya xwe li vê derê ye ez ê bêjim dilbîn
دبه دلبین هین خوش كيف تره أخوي ها تلفون ده وسا به دور قصدان كلمة تقول سرچ راوستن راوه بكن وهر وها بدي جو جانان جو خدي نوفمبر كلتا جرانتي جو له وساي شادت جو بسكن ناف جفات دجمرات وين دلبين اي بخدم جو دلبين جان مجان جلي زيد كرم جو هين خوش ترچيبو اوسا صحبتا ما هون شيرين تربز دويشم هري راست اسا دلبين جي كردوار يعني زمان ناوكي خوشه ده باشه ايجا پروینا مجل ودره کلیلکام یادن Spas dikim. تجيب خيراتي Spas dikim. Atakan Vederiye hoş gelmiş. Ve başa Pervin vega em dibijin jinin çi en demalede dinav karde eko vegal atölyeya nesa deskariya xwe wisa pêşkeşkin li fabrikayan bi dengên mezin mesayên dirêj wisa dixebitin hinkez werzîşkar e hinkez wek hunermend e tê hunermend bi tevî erbaneye xwe til vê derê îro em li ser bixwe yani rast li ser jinan li ser me em ê baxfin tiştekî xweş e nefsa Pervin Gerek yok hoşum ku. Mijarek ku sahiye ku. Mijnav av barname li gelbem. قال لك خوش ده باشه ام خو راضينه جمجاره خو راضينه جيم جي خوش تمام من ديم داس بيتكن بسم الله ده باشه ويد البين بيشي طبي اتخازم من باسا مالباتي بكن لبل داس بك ده ايكوته هي نازناكين كاب كرتاسي سرپاتيا خوش مره قلبك جبو زمان كردي كنجي اف سرپاتي داس بكر بتشيك وسام أزي هرم بريا ميلادي واو كيتش عمري ده تمنه وبس كده بجا بريا ايوبيا بريا أيوبيا أسحبه هيدا ده 2013 عندما من داس بيكر بو كردي وكردايت يا سنتشتان بكم بليسانسي وداس بيكر سربيهات يا منو كردايتي جور بيفا بيا 10 سال از سر دخبتم هنجاره باوی پروفیسیونل هنجاره باوی اماتور لگور مجاری و لگور روشی دگهره از وی گاوی ما مستدیت کم باشه لوانی yüzüncül کالجکی تایبت هاي كوليجي تايبت کالجکی تایبت ده از ما مستدیا گرمانجی کم تقریبا 400 خواندکاری مهنه واو 400 كم ساعة الدرس دي؟ وكاكو سكنت نشترى ناسكن جمن راتنا دما ناف درسان ده هنجاره ناف بران درس شم odaya مستيا herkes جي هفدو برساني ام في درسي تشتكي بك مثلا قهوه كي واخون يعني جي چاي كي واخون هذا دزفرن علي من ما مستدبين درسات هي از بيجم جي سي برسان يك افكو دفي ني برسين بمن و جمن درسات هي البته درسامه جبوتشم بدرين البته درسامه هي يعني جي 3 ساعات زيدتر حفتي درسين منها نجبروي بوي يعني من ليسانس خوجي كردي خواند و ماستر خوجي كردي خواند دل دكم كو دكتور خوجي كردي بخون باشه مثلا هين باشتر به نفسها يعني زمان بردوام ياويجي يعني وك پروردهيك بلنتر وهي زمان همان زمان چتر دبه باشه ريكا با وان برساج عندي برسنك برا وندكار فرده تديسا امرا ما مستجي برسنك شوفان شارين ما مستعان جا تو جنو صاب خدي هرتم وك شور بعد دن قوتني خو دي اويدا دوارزشي دا از بيجم قي boks bu yan tişteki beraberi ve bu dibe 9 kusurlu hareket. Evet. İşte emin ji 0% bu kusur. Yek juan dersate heye. تحبين دنت شي عجبه والله يا جماعه كرد دكابش وكاكو بشاريه ولا دبنا برد ما حنا سر تلين تجدي اثنين وكت تكتيه حنا كيفو مدست حنا مستي كمكر سر خيره ان شاء الله سر خيره به بده بقينا سر بختواري يمكن نصيبي وان ان شاء الله امين باشا ام بحث بختواري جي ام بكن ما بحث هر تشتب كن شوف جن د تاريخ ده وك رول تشابشم افين اش خبيرتك داري وك خوشكيا بدويه ظاهري وبشري بفي اواي هرتم هاتيه بنافكرن هرتم موسى ام دفينن وكاكو تندوي رول دانه لنا امي چا ويكي وي وكمي ببيجن بميناكان بörnekan ji tarixi ji malbata Eyyubiyan
اوی دلبین مامۆستەیا me dilbîn ew ê ji me re bêje baş e em berok bidin pêşî em bêjin vê malbata mezin di navbera kîjan salan de wek hekim kirine me got 7 sal li kîjan erdîgarê coğrafyayê teqrîben min çend ciya got lê belê ku hin tiştên agahiyên zanyarin ku tu lê zêde bikî pêşê em wan naz bikin paşê em derbasî wan jinên cêhatî bibin. وقت قلت هفته سالی بتواهی حکومت خواه بردوام کرنه و هن ناوندین دولت هبیه دمشق یعنی شما ایرو حلب و مصر زیده تره لی اف هر سه ناوند وقت باجارین امدکارن بیجن خودی میرکتی و زاروکین خواه بوک پروردهیا ریوبری زیدتر و تجربه زیدتر بگیرن پرانی به وان باجاران و تکیلدار کرنه و شاندنه وان درا و ریوبری وان باجاران دانه سرملی وان جبلی وان یمن جی ناونده که گرینگش بو ایوبیان یعنی سینور ایوبیان زیدتر فرهه حتی جولمرگ جی ناو دا هل ده بن باندورا خواه حتی و داره هاتنه لسکنین اندی پشتی و داره ام نزانه سال ادی خرابون دست بگیری از بین هیچ بروه یعنی مثلا دما دولت عثمانیان جدن هیرن هنگی مزن بونه آواد به بلند به پاشه هنگی دچه یعنی بنی خود کله چه قاسی سر داینه او قاس بنی خود کله از جبیجم او فیواجه گسابو یعنی هنگی برفرهتر بو او قاسی بنی خود کله و هنگی سینورخ فرح کر او قاس همان دمیده بچوبونا سینورا خوجی دادس بکرن راسته چونکی وک آرمانچ هدف یکیتی اسلامی بیه راست فرماندار ماسن کوم دیویژن سلاطین ایوبی خو او مالبات به پرانی به سلاطین ایوبی تی بناف کرن او هم جنش کوت بیرامر جبرکو او هم جلا سیاست پولیتیکای و هم یعنی هم وی مجی هم وک فرماندار جیلا لشکری و عسکری و بیکی جهاتی بیوسا جبر وی که امپرانی مثلا چاخد وین ایوب او تبیرامه او جی بوه حوله جبو یکتی اسلام آواب که سینورا هر تم لزده کریه و حتی جول مرگی امزان قنه وک آگاهی زلال ام بحثا وانا جب سر فتحی دچه جبر وی یعنی ام دکارن سر مدنیتا وان باخفن گرکو نفتح بیا لسر خراب کرنی زیدتر بچونه مرو نکار بو سر می بچکشون دا بحثا او تشتی کو هاتنه آوا کرن به دست ایوبیان تایبت جنی ایوبیان مرو نکار بو بحثا وان تشتان بکره ده همان دمید صلاحتش خو ام زانن یعنی سر فرماندار لشکرانه یعنی نه وک پولیتیکا ناسکی در ناکه و پیش بریمه وک komutan dertke ve peşiyame o şu de nav malbata zengiyan o nav malavan da mezind be Nurettin Zengi mamoste Selahattin Eyyubi neyse ev uy mezind ke hem xudavendi Selahattin yani xudi lider ketiye hem mamosteya yani mamosteti bu Selahattin Eyyubi kiriye ber deste wan nav malbata wan da وک سرلشگرک دردکه و پیشیامه بشره جنگه کی دا سرکفتن به آلیکاریاوی و لشگرین که امریوی ده او سرکفتن که دست که بشره ادی والهیه کی ریوبریه هیه ده مصری ده دماکو صلاحالدین سرد که ادی دبیجن کی ریوبری me yani hükümrani me Selahattin'e gel خوب خوبی بریاری داده yani endişe ya Selahattin Usanine Armancak Selahattin Usanine şu خود بیجه از سر فرماندارم و با لشکرین زنگیان جنگید کم و دوی نوبری دجی اف دی قومین انا Armanca Selahattin زیدتر قدسه ne Mısır, ne Cengindin, ne Armancaki ku bibe hükümdar nine. Koş koy Armancı pek dine digine seri rasta Kudüs'e fethetke. Şu tarihi de jiber veki vek am naveki mazın divinin
وەک دمێژویی دەدەماکو ئەم دکۆلن ڕاست باشێ وێگا مە باسا زەنگیا کرد تام دوێ دبن وێ سەرەناوێ دەم ژارامە ئندی ئەم دکارن بدۆمین بڤیاوایی ئەم لێ دەولەمەندتر بکن ناوێرۆکێ چمکی چما ئیسمەت خات اسمت خاطر ئەو ئالێ تەم زەنگیان ئەم چاقات بێژن مەسەلا نورەتین زەنگی بەرینها ئەو زەواجکردنە نورەتین زەنگی مەگۆ کیە سەرفەرمانداری مەزن سەلاتین ئەیوبی ئەو گەهاندی مەزن کردیە هەر ئاوای دەوی وەک تێگەشتنە هەر ئاوای لەشکری بە چ سیاسی بە تەوی بەدەستیوی هاتیەکردن و پاشێ ڕاگەشیەک دنابەراش خۆ زەنگی و ئەیوبیاندا دەردکەوێ لێ مەسەلا ئیسمەت خاتون bi mamosteyê re berînha zewcan dibiye ew paşê dizewcin yanî zewacek siyasî biye ça pêşî vî awayê em dest pê bikin û jin hindî rola jinan vî awayê serdest dibe di Eyyûbiyan de. Rast e mesela zêdetir li ser magazîna vê tiştê. Erê ha magazînê tarîxê jî pir xweş ez pir hez dikim. Lomanî mesela Kleopatra fîgürek wisa ku her tim her serdem herkes behsa wê dike. Çima aliyê magazîn pir heye yani divê de. Dema şerê turvayê dest pê dike helan bû jinkî ne ew jî yani aliyê magazînê ku zêdetir be dîrok zêdetir serdistekine yani insan hem jiyanên taybet merak dikin hem pêvajoya dîrok tabii tu jê dikarî senaryo binivîsî bikî sînema tu dikarî pirtûk li serê binivîsî berfirehtir bikî çünkü zanin insan ev eleqeyê nîşanê vê yekê bidin êca vir da jî me qefat axir hadi em ji wir de berdewam dest pê kir İsmet Hatun yani em ji dayîkbûna İsmet Hatun sedî sed nizanin teqrîbî tiştek heye destê me de lê zewaca wê û Nurettin Zengî em dizanin dîroka wî 1147 em rê balîgbûnê jî em tevlî bikin teqrîben sî yek an jî sî dudu em dibêjin İsmet Hatun ji dayîk bûye. Ji dayîkbûna Selahattin jî kifşe ew jî sî heşte na ya yekem yani İsmet Hatun ji Selahattin Eyyûbî mezintir e teqrîben 5 an jî 6 salan jî mezintir e tişta ku divê em pêşî berê xwe bidinê navbera wan de emrekî wisa zêdetir nîne ev gava yekem ji ber ku dema ku behsa vê dikin aliyê magazînî ve dibêjin ki ber destê wan mezin bû û li gel vê dîsa jî bi çavekî kenehû neyînî an jî xirab li İsmet Hatun nihêrî yani dema ku dibêjin ber destê wan mezin bû mirov dibê qey jinek yani çav berdayê jina mamosteya xwe yani çawa dibe hem ew ji xwe pirsgirêka serekê ye ya dinê jî mirov dibê qey jinekê pîr û emrê diya xwe de bi çavekî neyînî lê nihêriye emrekî xwe tune ferqekî berê pir wisa şermezar dikirin jin divê teqez nemezin be salek be jî digotin wax şê mastir keçî hê jî hin kes alî hene wisa hen tedît şê mastir e bûk aynı wisa divê em vê tiştê berçav bigirin İsmet Hatun emrê diya Selahattin de nîne navbera wan de tenê 5-6 teqrîbî sal heye jî mezintir e yani em dikarin bêjin ki hemsalê hevin dema ku Nurettin Zengî dijî tiştekî wisa navbera wan de naqewime û ya dinê jî Selahattin bêkes nîne Nurettin Zengî dixwaze ki wî bike serfermandarê leşkerên xwe yani bêkes biya ji ber bêkesiya wî ew hîmaye bikirane me bigota ki belkî işte nav malbatekî de mezin bûne çawa wisa dike filan Selahattin kesek azad e û xwedî eşîra herî navdar e û malbata xwe heye ji alî herkesî ve tê nasîn li gel van tiştan ew cirûska pêşketinê Nurettin Zengî di wî de dibîne ku hildide bin hîmaya xwe yani dixwaze malê xwe bike navbera çavberdan û rewşa Selahattin de divê mirov van tiştan ji hev di veqetîne yani İsmet Hatun diya wî nîne
دوسا دياوي داجنينه عمر دياوي داجنينه ودمك زواجا نور الدين وإسمت بردوام تكت تشتكي وصنا قومه بيشتي مرنا زنگی نورتن زنگی نورتن زنگی افری تشتکو سا جبر چه مرو دکار وسا پشتراس بکه و گوتنا تفشی هم ویا وای هم جی مثلا تکلی و پیوندین زنگیان ایوبیان هوله پشتی چاخان نورتن زنگی چه رحمه نه براونده یا پرسکریکشن آبه پاپاش چه دبه دقیقه ازجبو وک زواجن سیاسی هم دوشن یا پر مشهور بی تاریخی ده توا وان چه کیبه چه کیبانو به چه اکبه ویا وای زوجینش خو جبو کو هر دو دولت مثلا راگشی دنا براونده چه نبه وک خاندانان وسا وان زواج ویا وای چه بویه اوجو تشتکو سانینه یعنی جبو کو خورتر و يا راستر يعني هيلكي سياسي هي لنا تاني سياسي واو حسكرين شي هي يعني ابين جنازة هي ها ايش ماغازين تمام هذا مجورده ابين جنازة هي ام جو كد زانن ابين جناز براوانده هي شكر زانن او نامين قداماج هفدو دور بو هفدو دنويسن دوان نامه عنده بو هفدو هلبست عندك بيسن اي ده ام دفردا دبینیم که تنی زواجک اوین سیاسی نینه اوین جدیده هیا لی ام بیجیم که تنی اوینی او جنینه يعني هم سياسي هم اوینی دو عالیه her duali taşı. Aynen. Tamam yani pır başçıbiye. Başçıbiye. Şeyler hem strateji ve hem şeyler evine ve dilevan razı biye pır baş. Ve avay desbetke İsmet Hatun serdemavi o piştiwe çünkü bu ve hindi rjin gotne emi çabıkın medreseyan çı avakirbin çı her vakidin acaba da teolojiye de zaniste de siyasete de rolek çavalisine yani çavay derketine peş berime ancak viyavayı desbebkin. İsmet Hatun mesela çıkiriye de serdemede çava kiriye saz kiriye. Jinin ve deme pirani aliyevanin entelektüel hem de zanin ki heye hem çavat gejne ve encami kesek ku müjuliya xwe ne liser entelektüeliye ava nekiribe qistasek bo xwe danayne yan jî em dibînin ki jinên Eyyûbiyan wek didine berhev yani min ev tişt ava kir min ev tişt ava kir min ev tişt ava kir û piranî li ser perwerdehiyê van tiştan dikin medreseyan külliyeyan hanîkahan yani gelek tiştê wisa İsmet Hatun jî helbet ji wan kêm nemaye medreseya Hatuniye piştre Pirani wisa be diqadin medreseye de yani em bêjin wek yani dersin ilmi fenni ve çaxê de hatayî nesa her du ji hebû di medreseyan de yani em her sernavekî herin em bibînin ki hem naveroka wan hem şert û mercên wan heta yani hin xatun hene li ew hev zêde kirine mesela bi şertan yani bi vî şertî ez ê medreseyekî ava bikim yan jî ez medreseyek ava dikim lê şert evin şertên çawan acib yani li gor xwe mesela em dewleta Eyyûbiyan çawa pênase dikin em dibêjin ki devletekî Müslüman û Sünni û piranî Şafî ne. İcar İsmet Hatun Hanefi bu nasıl? İsmet Hatun yani ew medreseya ku daye çêkirin li ser mezhebê Hanifiyan. Gotiye divê perwerde bê dayîn. Mesela ev şerteke. Mezheba ewan Eyyûbiyan Şafîtiye piranî yani ne tenê Şafîtiye rast ama piranî Şafîtiye li gel ve İsmet Hatun alternatifek din pêşniyar dike û ava dike. Ew çi ew ew jî dide nîşan ku yani hişmendiyekî çawa pê heye em nizanin gelo Hanifiye gelo Malikiye gelo Caferiye ev ji xwe ne derdê me ye divir de divê em vê tiştê bibînin dewletek Sünnî û mezheba xwe Şafîî li gel vê xatunek medreseyek bi şertê Hanîfîtiyê perwerdeheya xwe bide ava dike yani divir de em hem
خوشبینیه دبینن ام دورده هم آلترناتیفان دوی هر کس به آزادی بجی و امکان ده یاد نیجی جبو این ما تئولوژی جهوت که نه تنی سر شافیتیه دوی سر حنیفیتیه جی پرورده بیدیدن خوشبینی يعني ويك إفادة أينوسا جبركو موسى ساكر يعني جانا موسى مرد كلنا وكاكو أوجه حنفي به أجي قوي تقول شو نمهمة هي راست إنسان وك شوا وقادته وك آزات سربخه شوا دينه خو أولا خو جيان كرنه بأواكي وسا شابجم بمكان أوليفه او باشه ام بسا ویکت ده باشه ام جار بجاران طبیعی جدنگین ام دویژن جدی ما ایرو ام پرانی دنگی وان و کنی وان و فکرین وان و رامان وان و هر وکیدن يعني اوقاس تبكاريا وان يجبو حياتي دوي قد ام جبير نكن يك جوان جدي سا بيفينا بدنگي خوي خوش اوج مر استرا وبهنا لا اتاكان پیش بريمه هادي سازامه و اربانيامه دربمه بعد ما بكرها أذكر خوفي على ده هي نفس رجبت بيش مرجي بيجا وصابو طبعا كتمون ويريت مي ويا هنجي والله فروش بيا فاش أرها مجن نظام شاخت يا رجبت بيجا أمشي هر حال هي ودر بردوام تكرن وي في دنجي از بيجم وفي دربا داوي إكو هيج شيار نبونه أدوم إن شاء الله هاتنا سر حمد خو وشيار بونه أمن في در اللي قال ميوانه خو يقيمة دار بورنا عمد للسر جنا بحسوسي دخبتن طبي مدبجن لهنگ وقهرمان جن ده تاريخ ده مدبجن لبلي ايروين جم جبيرنكن يعني مثلا زبجن وان بازنگن پشت وان دچن بيريه وان جنن ما دايكن مكونه تشفيه درسن بلكي نزانم وهر وكيدن يعني بلكي موري دستان دوسا وان درزين تنكو نازك وان وگره دانا وسا ملسا چتكن جوت تورام دبجن وي روج باش يعني باش وان قيمه يعني بجبومه بربر بقيمتن وقت زيرين سر جواكامه ده باشه اجا ام جواكامه جبو پیشوچونا جواكامه اوج پر هودانه جوه چاخه و حتی نها طب چاخم چاخت ویژن ج سردما آنتیکو و بره بگره حتی في وقت مدرن نوسا نوجن و کدوم مجد ام داخفين بدل بين ره جوه چاخه حتی نها
پر هولین وان هي خباطين ويا اجنا پر يعني مثلا راس نكرب منشي ويري نشان دانه يعني بريفه برنه قالك كسن وكشي ورمن نفسه وك يعني دروخ تكرنه فيا وين بسوان دكن طبعا ايكو وشاري مانشي يعني حيف مقابل بالراستي مجبور معنا خو وشيرن اما بسوان جي جارم بکن. ده باشه. اسمت خاتون مگوت مدرسه آنها واکریه مبعثاوی کی کر هن شرطین وی هبون خودم وان شرطا پر مراقی او اسمت خاتون نینه. یک نکای. طبعی. چند جنه ده ایوگی. جنه من وسانات کرتنه من کار ناوی حمیان شی خدا بگرم. او قاس. يعني باور بگم بلکه 30 ناو او من ناو ده هالبجارتنه. لا تني بجارتينه هي بجارتينه واي دلبين يعني تشاخو مرد فيجا جبت شان حبن بلكي بتليام مرد بجميره مرد فيها وقتنا چونكي ناتنا روني كرن يا مجبر بك ما قوت امي واندر خين برتا برا ببرقن انت دبنوس يدا مان نفسها افيا واي لو مثلا حفتي سالي بفكره اذا حفتي سالي دا تنيك مير يعني جيك جن نينه بفيا واي مثلا او جن يعني او مير بزوجك زاروكين ويجي تشيبن في قابي برفرهتر دبه مثلا از نزانم كيجان برنامجك وصابو بحثيت كرن لور يعني اكاديميسينك هبو دقوت كي هر ميركي ايوبيان تقريبا 15 زاروكي هبونه 15 واه جو دايكي كي خدي وي ندقوت اري يعني هجمره دايكا ندقوت ليه دقوت تقريبا 15 زاروكي من هبونه مثلا ام بيجين كي جوي 15 زاروكي هم بينجي وان كاش بيجي اري ديسا هجماره كي منظم درت كيف بيش طبيعي درتي يعني بروي ابقى صناف هنا راسش يعني بازدي كم ترقت يا عجب هبيه يعني مطلق هبيه ليش بازدي زيادة ترجي هبيه واو أزوسات بيجي يعني كنت بيجي تقريبا اري دمك مثلا هنكسا بيسته هنكسا جيشته 16 فلان هر تم ويرا تيجي دربيه يعني تشخا هيزا مر قوتا مر بتش زياده دبه نفوسا مر يعني كلفتا هندر بيشي زياده به فيا واي جواك زياده به فيا واي نفوسا وي ولاتي وي ماغويا مال مازنك يعني فيا واي وسا اصلي خو ذريته خو وسا بردوام كرنا بشكل يعني سينورا باز نيم بيه هري كم باز دبيه تدبيني تقريبا باز تقريبا هنكس جيه متعبق فكر جاهزه ترسيا كوزا تربيجه الجور تعبان من صار رقم دغاره هما باش بدك شيء انا عادي صدل باشا بردوام بكين كي جان خباطه كربو وكيدن وكيدن يعني بو اسمت خاتون تشتكي كواز لسر زيده بكم نينه مدرسه ما قوت ما بروح دا مدرسه يعني وك تشابجم المدرسه عنده درسين كوتين داين يعني وي اواي هم مدرسه عن جبو اوافن تفكاريه داي دستكي بالبشتيه كريه وكيدن يعني جبو مثلا راس جن ودا مي وچاغ شو مدرسه yani vak mamus yani vak perverde İroku bejin örgün eğitim. Tişteki usa nine jberku jiyane kevana usa tüneye. Her tişti berpiyo. Yani ev malbata ki xanedane. Em nikarin vak gel behasibinin em bejin ki gelo çune medrese yani ne çune medrese şxutin wan. Na ev na behsusi bgelem perijin ve serdemedi çun medrese. Yani der hakkı ve tişti da min agahi peyda nekir. Şxu ev navin kumin yeko ji her ciheki cuda peyda kirin ji yani biz zor ekitim peyda kirin. Nefsa. Yani ev Berhama Mamusta Kadri Yıldırım Nebiya yani ji Mehmet Emin Zeki Bek meşhur Lekolinin van Kızı Kürdistani Nebiya. Yani mesela مشاهد vejin جنينكو محراق وصل تاريخ خصنا يعني مري مقاسب كي بشكي سبيسيفيك دسكنا يعني بشكي لوكال يعني جبر فيها واي اغاهي زانياري بشكي بدس خصنا زحمته يعني بفكرين كي يجبو مالباتك خاندان وافقاس تسهيلاتار وافقاس بتفجيرين انتلكتوال خو آوا کریه و دایه نشان لگل و دی ساجی ام زیده تر تشتن نکارم پیدا بکن یعنی هری زیده در حق دیفه خاتون دا ام دکارن تشتنا پیدا بکن
وسبب دافع خاتون بردوام كي يان وسا لجور تاريخي ريز بريزن بتشتي اسمت خاتون اسمت خاتون تمام كرونولوجي مهم به نمهم البنت عزات خوش تبي نمهم نمشي برد شكل كرونولوجي وسا بين هري وسا كار وخباطين كو بربت جافتر كرنا ام باسا وامكن تمام بيجا ما قلت تمام ما باسا اسمت خاتون كر وك هفال جيانا سلاح الدين ايوبي بو راسته خوشكن سلاح الدين ايوبي جهنه نفسها رابعه خاتونيه تبي ما باسا وانا جبت كنا بالك ما دام ضايفه خاتون وك سلطانه كي نفسها اما بروح بدن حلبه راسته بري خدن حلبه هيك حدم بدن ناوند ايوبيان يكش حلبه اري يعني جلك جهكي تايبته و ضيفه خاتون كتشا ملك عادل اري وجنا ملك زاهره يعني هر دو آلیان وجی به پولیتیکایی را گلک تکیل داره و ناو تشتین سیاسی دیه هم باوی خو هم میری خو و خو جکاری پولیتیکایی یعنی جی سیاست دور ندایه هر تمش خود ناو دا بیه باو جوسا زیده در بالا خو جدایه سر و هیم به و باشی هیم بویه هم دوسا کری خو دماغم میریوی دمره دوسا كوري خو العزيز جارك وصفة نايبتي دقرة همجي دوسا نبي خو الناصر وصفة نايبتي دقرة باشا دل بنفردا بهنوك كي نايبه ام فيا استاذ زلال بكم بكي ايكو نظام بنحنا يعني وك كيبانو وك مير وك ملك وملكة يعني فيا واي نايبه يعني ودمجي ضيفة خاتون وك نايبه بو يعني درولا وسا سلطان يعني سر حكم بيه اري مثلا عندما كنت بيجن ملك زاهر ميري دسهلاتدار اديان بيجن امير ميركتي يعني شي نايبه جي تمثيلا وي كسيدك يعني جبوكو كارو بارين حكمران بدستكي بيري وبرن نايبه جي اوسا وي وصفي سرخوة دقره و ريوه برتيه هلد دسر مليخوه چند سال حكم دكه؟ 6 سال لحلبة وقت سر دستياخوه 6 سالان بردوام دكه يعني سر حكم بيه وقت سلطان قراره او دايه هر تشتك دستي دبي وده مقد شروان چه بيه يعني شر جنگ چه بيه ضيفه خاتون پراني خواستيه که حلبي بپاريزه ب آرمانجه که جنگی یعنی دستهلاتداری حلبي زیده تر بکل سر جهندن یا دمشق یا جیا مصری بآرمانجه که وسط هف نگریه هم بیجن سیاست یکسر دنگه جبر که مثلا سریده گوت مصر حلب و دمشق سه ناوندین گرینگین جبو ایوبیان حلب جبو که لگور ناوندین دن بسر بکیوت تشتکی نگریه تنی او جنگا ناوبرا هر دو ناوندان خواستیه هنگیه میتر بکه و او جنکتیه تف جبرکو مثلا آرمانجا ضیفه خاتون دبیجه که از دخوازم وی ناونده وک خواه بپاریزم و ایمار بکم زیده تر جبو نوین خواه ناوندک خوشکتر بهیلم شخو دماكو اف هر سي ناوند يعني بريا ضيفه خاتون او جي اف پفچون نابره هر سي ناوندن پفچون زيده خو نادنشان بشتي كو ضيفه خاتون ريفبريا حلبي دستخه نابره دمشق و مصر دا پفچون زيده تردبه هر دو بيجن برا يعني كرابي هفن هر دو برا پفدچن كو زیده تر دستهلاتداری خو بدن قبول کردن هم جدر و هم گله ایوبیان دسته که بستینن
جبو في مثلا بشكري جي ديفا خاتون جد خازن ده في مجاري ده مثلا ابن الآدم ده بيجي كي ديفا خاتون كسكو صابو اعتمادك وصاب بيد هات كرن كي هر دو مليك جي هم يا دمشقي هم يا مصري دخواستن بشكريا ديفا بگرن جبالكو كي بشكريا ديفا بگره ای سرکفتی دربه چما يعني باوريك بيرو باوريك تشا وصا بيدا بيلوان يعني تشبيه حكمتك كيوه بيه تشا بيه يعني تنجبر مال باطي مثلا تشبيه حكمتك وصا ايوبيان هبيه تشبيه يعني ديفه يا يكم جنك بعقل يا دويم جنك سياسة وبوليتيكاي باشتر فهمتك فهمتك دماك متى خد نيرن هر دو ملك ارين جنك وصا سرکفتی و بی شر و جنگ حکمداری هلده دستی خواه و به آوایی که سرکفتی بردوام جده که حلب شخوه جهه که گلک گرینگه وان توان کتودن برچاوه خواه هر دو جی دویجین که دوی پشت گریامه بگه یعنی جی پشت من بسکنه یعنی به تواهی او تشتین که دیفه گریه با هر دو ملیکان بویه رفرانس جبروي بشكريا دايفه هم صار طلب كرنا باشا يعني جنك وصا 6 سالان وقت مقتدر وقت دسلات وقت اقتدار يعني وصا بردوام كريه ويا جير بويا يعني وقت زانا فامبر وفيا واي دسلاتاريا وصا بردوام كريه بعد بشتيا وجي قالك هات يكرن لازم فيا مرقتك ما قادر بين يعني التاريخ تبزوزو منافين هم راس تمام جن توير تفا سلطان توير سر تاخت ام تاج بدن سرته وصا نبويه وان انتريقان وان جنجشيان شو جنانا خازن قد خيت تشتكو ساتنه يعني ده حمو جغرافيا ده تشاخك وملي مزتكن بتني مثلا شاخين مثلا ان في باشي ام بيجن بكي انجلستاني وانا وصا نبويه لبلي ان برده وساهرتم راقشي هبويه تشبويه او تشاهد يعني زلام شرد جنگيده مرنه بوسا بويه سبي وليحت فيجنيا كورتشينه بويه تشا يعني جنش كيف تشاهد يسر تخت العزيز كوري ديفه خاتون دماغ تخت كيف دستا امريكا قلب تشوكه ها ديفه نايبتيا ويدكه بشره الناصر نيفيا ديفه دما وليحتي دبه بارا الناصر ديسا امريكا قلب تشوكه وديفه ديسا دبه نايبيا نویخوه بوی آوایی یعنی نه بالشر نه بالجنگ نه بتشتکی دنی یعنی بوی آوایی کسی که ریوبریا دست قصدن جهیه نوان جنان ده جهیه جیربونش خوش بوه که مرد و جیربون چقدر تشتکی مهمه اما فکر مرد لو مانی برد که به حقا خودی قابلیت مزیت و جیر و زانا و فنبر لی جبر چه تنسبی جبر کو بچوکه انجا دستلاتاری وی آوایدن دسته وی یعنی اوسا دستلات به وکیدن قنه بدانه دسته قنه به چخو دانه جرباندن دیتنه لی یعنی گلک جنن وسا د قصراده به وک ناوان مالان ده وسا هاتنه پشتگو کرن یعنی وان ندیتنه نخواستنه لی دایفه خاتون ویاوی قطنه به هاتیه دیتن راسته دناوی 6 ساله ده وکیدن چه هاتیه کرن شرج بر چی مگو یعنی مثلا جنگ و سلطان د شر ده جنگی ده قط مدیتیه یعنی مثلا دید وک ام بیجن هم سرفرماندار هم جی وک و خاندان جبر کو تمثیل کرد شر ده پیشن يعني قد نوصل دي عجبة يعني تشتك أوجي أيوبيان زيدتر أم جناب شر وبفجوني نابين تاني كسر تاريخي ده مسمى هلبت أري يعني جنين جلك جنگاور هنه ليه أيوبيان زيدتر أم تشتي نابين سلحبية عاشتبية أيوبيان ده نابر جنان وجنگي ده خيزكه صور و قوين هي قد تول أوين ناخذ ببن شري ميرينوان يعني ميرينوان دبيجم كي ناوك هفسر ميرينوان كرد با بافد با حراواي ميرينوان جنگيت كن أوجي چاندي آواد كن يعني في برپرسياري باش جهف دو ود قطاندنه
باشه تشتكي جو مير زلام جنگه کرنه يعني شور د دستا د وان چاخال سر حسب و هر وکیدر جنجی چانده آوا کرنه aynı olsa. چاند ایرو او چاند هیجی بردوام که چاند نمر يعني دشار د جنگ ده حيف مقابل قالك انسان مرن قالك الودري قالك وجود تنم فكر مر حيالين وان ما بستين وان هرتش الودر الوي ميدان الوي قاده مر لبل جن باشكو الودر چاخا جيخو سكناندي بجي شين گري دانه جي لديسا جي قلبه يكي چاند داخه آوا کرنه و حتی ایروژه او چاند بردوام دکه aynı olsa. اجبو چانده وکی دن چه هاتیه کرن Ez xazım Çabatek piçik çava. ser deyfe xatum sekinim jiber و سرده میده مثلا اجبو چانده چاتی jiber ku her du mirek diyendin dema ku min got pişkiri ji deyfe xatun xazım mesela kuribraye ve es salih be harezmiyan re pevdiçe دوی دمی ده دیسا پشکری جی دیفه خاتونیت خازه یعنی از به هرزمیان رو پفدچم احتمال سر نکتنی برچاوی خود دگره و زیده احتمال نده که یه سر بکوه جبر وی پشکری دیفه خاتون خازه دیفه خاتون او وک گرگ و پشکریا وی بکه دبیجه او جهین که حکمداریا وی جهی دستم دایا از تفد بدم ده دویجه دیفه خاتون لگل و دیفه خاتون دیسا قبول ناکه او جهین که حکمدارین ده لسر هنه از وان جهان قبول ناکم سپاسداریا کری برای خود که یعنی از ساله دویجه از ویجی قبول ناکم چه سکنه که اوسا کریترین و تدوینی یعنی به هر دم دویجن یعنی aynı olsa yani sekne xwe xirab nake deshilatdarî berçavê deyfe xatun em dibînin yani zêde ne xwedî qîmet e tenê dibêje ez dixwazim Helebê ji bo Eyyûbiyan û ji bo neviyê xwe yan jî kurê xwe biparêzim û îmar bikim û ji vê jî nayê xarê vêkirin û gotina xwe nayê xarê باشه نوتی خود نری بنویسین خو و سرناوین خو هر وکی دن ای دلبین ما مستیا ما قیمتار بینره ما وکا مساجین وجتین حبکی وکا جوه دره مگوت یا جیلا ماگازینی و بالا انسان دکشینه ها جالی ماگازینی و دی ساعتی پرسکرین بکی درنگ وکریه بینره کی ما جمرشاندید و روجا برا خوش بلگورد لیوه به آوازی ام گلک سپاس کن دوی اجی تاریخی را پر مراقب کم تکیلدارم تاریخی را دوی تگوتن سلطنه یبی هوالجیانا و پر پیر بویه yani tiştek sar rast ne rast edbim her hal dereng vekiliye me got bu çe disa beje dilbin dile binere merahat ez disa bejim ha naha İsmet Hatun jidayık bunavi em sediset nizanen yani ez li rast ne hatime kesin kul li rast hatimin lajmraj bejin li zavaca ve Nurettin Zengi çil hafta daya 1747 پیشبینیک وسا لسر تی فکرین گر کو چل هفتان ده زوج جیبن ام دکارم بیجین کی اسمت خاتون سی یک یانجی سی دویان داشت دایک بیش بر کو دوی امری خواه بالغ به بشرب کار به بزوجه گر ام امری اسمت خاتون وک 15 انجی 16 بالغ bunayı bigirin si u si düdü naberat işteki usada em dibêjin ji dayık biye baş Selahattin Kengeş dayık biye si heşt ev dîrok tekaze yani si yek yani si düdü u si heşt naberavanda takriben 5-6 sal مازال كل 5-6 ساله خودش 5-6 يا جانن ادبم چه بگی درنگ تلویزیون بکن نورماله باشه موزیک کی بردوام بکن نابه به haydi
عاشقی تبوم خای خایل ورلی لی لی ورلی لی لی بی بختلی از عاشقی تبوم خای خایل ورلی لی لی ورلی لی لی بی بختلی Azim Allah hoş bir barkım var li 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 bar bakım teşbir nakım var li 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 serterakesi hazinakım var li ورلی لی لی بی بختلی سر ترا کسی هزیناکم ورلی لی لی ورلی لی لی بی بختلی دشت و زوزانم دگریم وره لیلی زانی بگا پروین کی جمراوزا دبیشه کی دبیشه؟ والله لشنوبایی لشرناخی لسیگرگه الودر راهیمه هرود و جاوه من ریاض قریم میجبو سوسن همچون وان دراد و که وقت زوزان هاتم لیویات دکین گتی والله تبگا گوش جنش که بهات بیرامن لی برا جمرا تابی نبیجن به بخته یا جوه چاقی دا والله یعنی اج پرپر دل دکم ایکا بگا جنمه زوزانا و سال ودر اینو هدی و سحازریا خو آمادهیان خو دکن و خود قوت بده و پر خوش چوینا زوزانا شه کو خوز بگینم از ورم از پر کیف خوشیم جبو داوی هفته جی خوشتر ببه وان دیمنا راهی مجبورا نمیشم به بخته از ورم ببخته بیشه ببخته بیشه نفسا جوردا بدلبین رژیم وسا چاقات استرانی وسا خوش دگود وسا مشخورا چافش کینا ببخت وقت تکییا بعد نابرده مسئله مسئله جوسا چاوانش کینان شخرا طبعا ام هر کسی راد بجم وقت و خوش به لگور دلی و به ویاوایی ام نسر طبعا وقت انگلک انسان جی خوش کرنه دلی وانگش کرنه جبو انسان و دمی و سردمی هودانه کی جنین ایوبیان ام بحثوان دکن به دایفه خاتون مبردوام دکر ایجادی سا ام لی تشتکی کوزیده بکن هی دو سردمی ده ویش مرا بشه ما مستیامه شهادت سرگو ما بحثا الصالح كير ويادني جي العادلي ديم او جي دماكود خازه لسر مصري سفركي بك بشكري ديسا جي ديفه خاتون خازه ديفه خاتون ديسا سكنا خو خراب ناكه تعويض ناده دبيجه هون هر دو جي كورين برايمنن هون هر دو جي بو من يكن ناو براودا لقلب من برچاوي من جدا يكنينه يعني بأوايكي كبار ورد شريه بشكريا او طلب نفسنا بردري وان دسوالا بجريان اين وصارت قريه لقلبي دي ساجي العادل دبجكي از مملوكي ديفه خاتم يعني خدمتكاري ديفه خاتم يعني اللي قال ردي دي ساجي خو دستي خوش ديفه خاتوني ناكه وبشرة اصلا شاهية دماغ پفچون ديسا بچك ديتر سري راتكه كلها جبر وباليسي
دده بن حمایه دیفه خاتون دزانه که اوینی کار به پاریزه لی همان دمیده دیسا دزانه که دیفه خاتون بکار به پاریزه وان هر دو کلها اما بیجه لابن امری دابه وش خو دیفه خاتون او ناکه به شرط و مرجه که پیشکشی وی ناکه او جی پاراستنی قبول که پاریزه جی پاریزه جی یعنی پاریزه جی یعنی نایقه هم خب باور بیه شو بکانیه چی پاریزه وکی دنی د چند اسلامی دا کلیه یکم جالیه دیفه خاتون را هدیه وکرن واو جارة أول كلية هواهي چند يعني إيرو إكم زانن كلية شوية نافذة يعني هي تبشنة شو جورة هنا جارة أول ودمي وسردمي بكيجان فكرة بكيجان ما بس احتياجك شوا شيء بويا وشوا أواكرنا وفكرة شوا الوان شو مطيع ضيفة خاتون فد بيجي أزي حلبي إيمار بكم و ناف بفجون دا خراب نكم جيكو بفجون شرطنا بدبيني پروین چقا گشتان خوش هم جلا هر آوایده هم پرورده و هم چانده و چقا وسا تشتين خوش تقو يعني إيرو چه هبه ناف كلية كده ج از باورد كم حفت حشت بشي بكتي يعني حياتين مزن ومدرسة وجهين ك طلبتي دمينن درسي دبينن وكيدني ميوانان بكاربنتي ده پیشوازی وان بکن جهین وسا و هانی کهان یعنی او درویشین که دکونه جذبی جهین دکونه خلوی جهین وسا ناف کلیه یا دیفه خاتون که دایا آوا کرنده هیه مدرسه یا فردوس گل ناف داره لحلبی ناوی خوش قادا خود گره قادا فردوسی هاتیه آواکرین و همان ناوی دانه مدرسه یجی او مدرسه یجی ناف کلیه ده قادك چاوه چما فردوس؟ از نزانم قادك چاوه لی ناوی وصل هاتیه داین یعنی لو در مدرسه بناوی فردوس جاراول دیسه و دوی سردمه داتی اری ناو کلیه ده aynı وسا اری ناو کلیه ده همان مدرسه فردوسی تی بیرام من از برای خود دم ایرانه وان در هر وقت نصها برای اول فردوسی هات بیرامن جیلی چونکی یعنی مثلا من گو فردوسی دورده ناوی در باسمو شخنامه جبیر نکن ویک و در تاجی رولا جنام پرهیه البته يعني مثلا تمام وك برهمك نتوي اي ايران تي حسباندن وك سر قهرمانيه لهنجي هالبستوسا فغانديه ناخذ تحوينا لبلد ورده بحصا جناجي بربرتيكرن وبحصا كردانجي بحصا كردانجي بربرتيكرن يعني الورده جي وك فردوسي البرجرينجي دايه هر قص نقاشن وسا برينها هبون دغوتنا تن جيلا اشته بدا بون خوشك بون تن وسا ديتيجنا نا بپاشه دركت ميدان وك شروان چوا الباش وسا وان بريفد بن انسانا هم وك شروانن هم وك شيورمندن هم وك دبلوماتن يعني تيكلين و بيوندين نام نتوي دورداج رولك مازند ليزن جبروك او جبرهمك فيكا ناف در باسبو مخص از ويجي ببير بخم بيا وايجي يعني ماغويا حف مخابن وشاري مانا جنمه اللي بالي فيا ويبان برهمان هديه دي وصاروني جدبه شوا ام بيشن قالك تفكاريان دانه ده باشه نزانم ام بيقى مسألة ما طبي ام لسر جنا داخفين چه ما باسكريا ما قلت جنة ما قالك إن خدي مسلك إيك ويا جمالي رونشتنا إيك مالي رونشتنا نالان حاضر كده عش بيجين مهلا نام بيجين مهلا ها أزيك بيجين جالاني أشكر دركتة شا قريب ده أزي بريخ بدم وسا شيرانيك كو عايدة ديار بكرية برناو داره ها المالي خو إيكو تشيتكن قدايف بقلوا بنفسها جنة ما برحسكن تشيتكن جاب حسوسي هم چون جيكي وسا بروفيسيونال أورغانيزاسيون إيكو تيجوتن ديار بكر ما بري خدا ويدري
ولا بنرمه أما جواد رسيبكم تي بيراوة كان حتى برمه شبو جاجر كشان دبو ما جو بشتي جاجر ولا شيراني دبي حوجيه ها جوا قضايفه مشهور بنام بانگ ديار بكر بسركرانه ام چون ودر تبسي دسته مده وكبربوريان ولا ما چو شيراني چا چيدكن و چا في اوايت برمه تسر سفرامه ام نها ويوتريه وان ديمن رنگين بين سركرانه ونا تاتون خان كو از گلك سپاسي خوجره بليف دكم گلك اليكاريه دامه هايدي وان ديمنان شيرين برا روجاوه ايكو هينو بركران رونشنه برا دس بيبكن خورینی انزگتر آنو و سابادایی آنجی تاو برا شربتاوی هنگی زیاده به هسته یان بکاکل گوز یان بفسته شیرانی ام گلک جی حزدکن ها خوشترین دشته دیار بکر جی اوه کو شیرانیه قدایفه یان بقلوه یان کنفه یندی اون چاوا حزدکن نزانم ام گلک حزدکن یا چاوا چه دبه گلو نزدیکی 130 ساله و سا خدمت دیده وك هجلوان تزانين قالوا البدر كتكارن بدر شوا خدمتك شوا ددن شوا تشيدكن لبي إيمانات خانية مزن أما بحثا شيرانية بكن هايدا برابج كي تعمى دبي ما خوش به روجا ماشي خوش به Esmer bugün anlamış, ciğerimi damlamış, kara kaşın üstüne siyah kuşi bağlamış. Ay ay hele loy loy loy, kibar yarim esmerim loy. Hele loy loy loy, kibar yarim esmerim. Bizim Küçükçat'ta üretim yerimiz vardı. Bu 40 metreden başladı. Ta böyle 150, 600, şimdi ise şu anda organize bölümünde 4000 metre kapalı alanda biz tatlı üretiyoruz. Ve bunu biz ürünleri soğuk sicil anlamında belli muhtelif yerlerde, bölgelere ürünleri gönderiyoruz. Hedefimiz yurt dışına ihraç etmek bu ürünleri. Bu Diyarbakır'ın damak tadını Türkiye geneli ve yurt dışında bu damak tadını herkesin öğrenmesini istiyoruz. Amacımız tabii bu gelenekselliği bozmadan geçmişten öğrendiklerimizle kurumsallık bir de oluşturacağımız şeyleri damak tadını kaybetmeden güzel bir çalışma oluşturmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi bizim personeller de mesela bu süreç içinde çalışıyorlar. Ürünleri en iyi şekilde, en kaliteli şekilde yapmaya çalışıyorlar. Oy niye, hele hele niye, oy niye, hele hele niye, ben severim yarsiye, ben severim yarsiye. Bu gece uyumamışam, bu gece uyumamışam, uykuma doymamışam. Uykuma doymamışam. Akle güle gülameni, şevim tarih evnameni. Teroniya çavemeni, tetüneyi çıpkım güley. بدل برانم چه پی بوکه Tam mecburem her. سینی به سینی تپسی به تپسی هر پشت موکا کو ام بربورینه ام چم پی بوکه وای هستن نصرت جام هر پی بوکه
Hani bu kereye. Bu bijetine. Ya bu gitine. Çend kilometre te duri Diyarbakır'ı neziki 2 dakika em durin em bu keş kurda binin. Tabii emci organize çakam dibejin ya. Evet. Bak jibo pişe saziye imarathane em li vedere kare hundikin emci hatine buna meyvane var. Doğru saçağına. Tercih sergila be. İca hoste mi? Vega mexis tepsiye seniye, el ser agire, ica helal beştara, ve te bicareki da, çava ve tepsiye beri tepsiye dinda, bicareki de, qed nelaqiyan ciyo xudaş. Na mecbur artık işe mi? Ma khudi ne di em bir işe dikin. Keke me ve hacı. Mesela ev yardımcı me bu ma khudi ne di em bir işe dikin. Tabii mecbur em ki gay pratik ben aceleci ben. Ya Et pratik car bicaran tu kontrol jit ki ez dibini bedve bira beni ne gire ne şefte. aynen علمي نعم نكان بسكن مثلا يا بر شيء حساسه Başı. Vega vi qedayfe baday. Çıqas ve ser agir de hamte xud az dibini musa sordu ve çıqad ve sorbe. انا az yani 3 dakika 25 dakika arası hazırdı be. Ondan sonra zaten aşamaki yağı, ondan sonra hem davajın süzme, ondan sonra evet. Ondan sonra hem şeker dedim. O sesi 40 dakika. Neziki takriben wisa sordu be ve ka hanara sordu be. Valla hanar zendek vay undibinen. Vallahi dibinin. Paşe sor bu çitkin paşe. Disa gore nif saat 40 dakika disa ser dezged sakinen bira şekeri bikşini xwe. Ondan sonra servis amate de dükkana var. Silhiki şerbet. Vay ev çidenge ha dal bir zelzele şu. Ha ev ya vega qedayfe me germ bu. İca şerbeti me germe yan cem. Şerbet kadayıfı da sare, baklava da tam tersi. Hem baklava germe hem şeker evi germe. Bu zededir mi gire? Heri. Her düş germin ica ev cimbelik. Dibin evir, nabe. Heri. Ka fıstakime teseri ne ki? Na ana fıstığım değil, fıstık şıldı ben. Şeker daha tam nekşanlı xuya. Heri diye görek de fazla daha gelip bir sekene. برشينا بنيامين وكاكم سحانك أرغان أرهاني به سحانك فستق دبر دايرة بنيامين أبش خاص بريه ما فسق باليه قديم دبيني وكاكو تشكيسي خو بربلاوت كي تتجد كيسكا راست وي بنيامين طبي افيا وك جوري اي بقلويه كي جانيه اي انتب ام ديار بكرن ام دوين انتب اري اسقبوناك بنيامين يعني هفيري ونعيش تتنك فتكي بوستيت فتكي تجعودة تسبينك روسا ويان تتشان حبا وصوت قطان هفيرا انا پر زور بو اجا يواش يواش انسان فهم دكه هدي تجعل مهم بو اري راست شو ايه قد شن وسقات هنا سرفدو يكعب بازه حبب والله بهار وقتی خون کلیه و مرف سسته اما چاوایی بخوفه ورد ببقلوه صار جمدی حیران والله هم صاره هم جی وک شیرانیه یا مرف بخوفته وک انرژی دده هسته محمد بقلا انرژی پر باشه بقلا صار جاوشن ام آبنه هنک جمد يعني مرة كان لا خوش بخو يعني باشه هسته مو پاشه کت حیاتامه تزانی لبل پر پوپولار ام پر جهاز که فرقاوی چه جیدنا راست هم شير ده هيج بقلاش استفك يعني جرانا كان شقاد كان بخو يعني وشير ده قرامات ده سر شقاد هي ده دا خوش شير قرامه وشقاد كرناوي صار ده جدي بدولا بدل دا خوش يعني يا تشيت كي بحسوسي اري راست ببشه ده يعني باش دام شيء باشه هسته من هريزه ده حست که يعني ايه گرم هست بر انسان صح حست كان بقلا صح حست كان يعني تعدي جي خوسته من
والله ما تشكري جامي بفروشن جي حقه نفسه براين حسن سايبه لي بفراني كي جام تفروتن ويسر جاب سر قلابه تي فستخه اي بجوز هي كاكله جوزاي فستق ان زياده تفروشته قضيفه ما يجي مشهوره مثلا قضيف شيء اصلي جوزه اما ملتنا فستق هذيك يعني اساس اي خوشترين بجوز شد به يعني اصلي قضيفه ما جوزه دركتيه مثلا سر جوزه دركتيه يعني فستق نبي فستقه قرتنا والله فستقه قرتنا اها والله ورده وي وبخيرات بدم خیره داد خبرت بجوارا بطلت فروش اینا کی جا دخوازی ما گفت فستقه دخوازم تجي فستقه دخواز فستق جویز انا برام جو كم نزان عجب از چه بستین برام نبته چیه قرارسız ناو من مقتدی برامي بقى هن كسنة قضايفي فرحسكين كسنة هن بقلوه تكي جان فيش اموسا بكنا كارتا راح تربع گری دیاربکر قضایف زیاد اسا اي بقى هوستي مدبجه اساس اي بجوز خوشه دبجه لبلي وقت بفستقه قرتيه هندي مدبجه فستق فستق قرتيه فقط گوز جی نه اندکش فستق یعنی می تمام دکه و بلکه در باس یبکه يعني حساب چند کیلو پرس نسا aynen hem kilo nif بگیرن فشكي من داخل في يجبو خاطري من يا تمام باشه نزيده يا ده باشه بس كده باوي كي تبي مرب بخو تشا بخو بس زوي اصول نشان وبدم اي هان كم نشان بدن بنيره مبرا بزانه به ايرا هشبر دبين بقلب كبسه اها اوسط قلبي عاد بيت وسابكم تدي البانيك البانيك بزلقه شربت داوي هينو برم تا حاضر که تا کیلو دن بخوازه زلوه در برده بخون والله بتبي فستقان جوزان شيرانيان او سبهم جيش بو بقعد بينا برد شخص سيدك مرات عطون خان كوم قلت جلس باساريو خبلتكم خدي وان درابو جلك مر علاقه دار بو بقعد ديمانه تدوين اوج حق محقق او سيك شخام دخول ودر اوسا سكنيه وكاكو دبجا هاتا تبسيا تبي بر والله بيتشاب نباردان نفسه بو تبي او جلك جامر بو جلك انسان باش بو هاي اوجتن اودي باطلي بو ام سرانسر روجه كي بهفدو ربون چبكي جيكي پر مزن بو ولودر اوقاس كاركي برفره تكرن اوقاس انسان جتن استخدام كرن باكي خوش كان مكاريخ كر بو ام هندي داويا روجه بو ام دي رات بون تباشه وان دي منن خوشك کی وسا جواره وسا هانی بر اکرانن و ایهان یاشار حواله me دستی وساخ به با کی باش me و روجم ترش خورا کنیان و هاکان özdemir د montaj de kurgiyede حواله کی مدیسا پر بقیمت و دره ام دو مچاخوان دیمنام پوگهاند وسا تشتکی خوش حتی دسته مهات me گهاند و ویاوایی اونجی دیاربکر بکی دلوا چوبه نظام طعمه شیرانیه شبخ جو خوشه نفس از کی برچی شیرانی جو خوشه ویاوایی متکارم بنرخینن سبها خو تاشتیا خو ده باشه و پروین حاضر اربانه دسته اتاکان ساز دسته ده haydi usabe eme bejim müzik stran رفک چوکای گلای گل هاتی رفک چوکای زری از میوان تمه چوکان گرتی سوک به سوکای گلای چوکان گرتی سوک به سوکای زری از میوان تمه چپکم دعوت
oy oy gul oy 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 Çıpkın daveta bebu koy Zeri az mevane temme Gule hati refek basoy Gul oy 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 Gule hati refek basoy Zeri az mevane temme Basan gırti khat bi khatoy Gul oy 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 Basan gırti khat bi khatoy Zeri az mevane temme Çıpkım daveta be vaktoy Gul oy 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 Çıpkım daveta be vaktoy Zeri az mevane temme İnerno mevane vene مقامم داویه دا چو فاتسی ولا دنگ یا حقا ده وان درا مجی بعلمینن یا نابه به بوتنا حتی به رجی بیشن روزک اره ها دوی نابره دا چخه مشیر جبو شیرانی ویدیوی مپارو کر یا و دمیجی چند تشتا قطعه نوسا مسمى أفكر يا هبدا أو كوميك بو والله ما تاشد أما بجربينه تمام أما فيديو نكشن فيديو دلبين أو برا هي ناك دلبين قالوا كده دلبين أرى إفشانك أي تجاني باشا أم ميفاني وأنا بيني رمى أوسا ونمالخه موسى عزمينين أم ميفان الباونة الكلكة وانا التنشتا وانا بتبي محبة أخوه ام باونه ویاج بیر نکن او سامونجی تبلی شو محبت آمده بن ام بردوام دکن ام لسر مگوت دیگه لوی کلپورا و جواکی و شرطن و سردمه دیسا جن مجادله دانه جن گله کاران کرنه کارن چوا کرنه بحثا جنین ایوبیان هم دکن هایده ام دیسا بردوام بکن که جان جنین کو مجبیر کریه هی یان ام چاب کن دلبین ما مستیانه جان ممكني بيجي أما بحثا شجرة الدرج بكن وملكة عادلية بكن بريا ويت خازم ويتشتي بيجم مدرسة يا فردوس ماجوت يا ضيفة خاتون ضيع باكرن دور ده استيتيزم كارت كيف بيش بريمة يعني نتني بأرمانجا پروردهی استتیک اکشن نافخاده دحوینه خو جن کدره به استتیک جهلو داره جبر وی از بيجم يعني بناهيا جنان بچك ديتر لسر خوشكيه چاوا کو در دوره خوشک دکن حلوستين خوين انتلكتوال جي لسر خوشكيه آواد کن ها ام ديفا خاتوني دجي تشتكي وصاد بينن د مدرسه خدا منبرك لی هاتی آوا کرن به مرمرین رنگو آواد که نبی یک رنگی و او هم مرمرک نادره کم تدیدن و هم جی جالی استتیکه و گل خوشتی خویانه به خواستکاوی او مرمر د مدرسه یاوی دا تیب کارانین دی میماریه ده به خصوصی جو ای مدرسه عنده ام یک رنگان یعنی سردستیه دو سه رنگان ام دوینه نه سای قهوه‌ای به این کسک به راست او زیاد دروسه سردسته لی رنگو جارعور بدمه جیوی اری اشته فرقا جنا نوستا ام رنگا هستی روشک خوشکتر و بالکشتر لسر مدرسه خو زیده گریه به وای یعنی بناه یک استتیک جدا تبلیغ کریه پشتیویست خازم لسر ملکه عادلیه مهنکی باخفن به زواج ملکه عادلیه و دیکیلی سلچوکی و ایوبیان در که هولی توا هر دو دولت همان دمیده حکمرانی خو بردوام دکن و هر دو دولت جی خودی هیزن دو ساکو به هفره پفچن شکریه هردکن يعني سدمن في هم ده همان اردنگاری همان دینه همان
armancı yani مرو کاره گلک تشتن سر زیده بکه و هفپاریه به زواج ره زیده تر خودتر دکه aynısa Melike Adiliye jî bi Alaaddin Keykubat re dizewce lê jina wî ya duyeme dema ku dizewicin zarokek wan kurek wan çê dibe lê kurê mezin ne ew e li gel vê dîsa jî Alaaddin Keykubat dewsa Gıyasettin Keyhüsrev yani Gıyasettin Keyhüsrev kurêwiya mezin e û divê ew bibe veliaht lê wî wek veliaht hil nabijêre yani her çi qas mafî be jî li gor rêzigan her çi qas mafî be jî wê hil nabijêre kurê xwe û kurê Melike Adiliye wek namzet hil bijêre piranî vê tiştê çawa şîrove dikin dibêjin ki dema ger Alaaddin Keykubat kurê xwe yî mezin wek veliaht û namzet hilbijarta tenê yê Selçukî pey biçûna lê kurê Keybaniyek Melike Adiliye wek namzet hilbijart hem Eyyûbî pey çûn ji ber ku diyawî Keybaniya wan bû hem jî yê Selçukî pey biçin ji ber ku kurê Alaaddin Keykubat e yani bi du aliyan ve piştgiriyekê xurt bigire û di heman demî de dixwazin ki dewletek wek Eyyûbiyan xwedî hêz xwedî hêzeke leşkerî û xwedî ciheke dînî ev qas berfireh piştgiriya wê jî ser dewleta wan zêde bibe ji ber vê yani hilbijartineke wisa siyasî û polîtîk dike ya tabii magazîna vê serdemê jî heye yani her çi qas wekî veliaht hatibe tayinkirin jî dîsa jî Gıyasettin Keyhüsrev bi awayekî derdkeve ser text ji ber ku dewletin dinên Mesîhî piştgiriya wî dikin lê di wê demê de mesela zêde serkeftin û yan jî hikûmdariyekî ku bê berçev nikare bike çima wê demê şertên çawa dibûn yani ji hema pevçûn heye her sê navend dixwazin her yek ser bikevin û bibin navenda sereke lê Gıyasettin Keyhüsrev yani magazîna vê tiştê çawa ye yani tenê ne ji aliyê polîtikayê va ji aliyê helwest û exlaqî û li gel helwestên li hemberî gel gelek ne bi istikrar bûye ji ber wê jî ji xwe serkeftinek di polîtikayê de nikariye dest bixe istikrar bê istikrar bûna ji ber çi bûye ji ber şexsê xwe şexsê xwe yani ew jî kesayete ku sabiye hem nikarin bêjin kuçma wala em nikarin ser kesayete hem nikarin yani ew jî sabiye ew jî sabiye wê demê wê ser demê de baş yani zêde serkeftin nebiye pirsîtên hem tu jî bêhna xwe bide barîkî tamam dilbîn divê merheba we şanek xweş ji bo we hêvî dikim wey tu sax bî nav tune ye ji ber ku ez bi navê we mesaj û peyama we wisa bînim zimên ez ê kêfxweş bibim ji kederê hûn mesaja dişînin navê we çi ye hûn dikarim vî şeklî jî bişînim ez gelek spas dikim ji bo hêviya te divê ez wisa dizanim ku divê jin her tim wisa divê jin li dora Şamê li ciyên Paleyî divê piranî Eyyûbiyan jiyana xwe wê derê berdewam kirine û divê bi erebî axivîne her tim divê ji siyasetê dûr bi erebî axivîne divê ev tiştek wisa rast e û divê ez wek silavên xwe ji we re dişînim û serkeftinê dixwazim gotiye sax bîm
چا یعنی عربی آخافتن خو سیاست ما بحث کرد راست ناو سیاست دنه نکو دورن و ساعتی گوتن تنل دورا شاملین المبیاج گوت لمصر لحلبه حتی برب یمن حتی برب قدسه پاش برب جول مرگی هاتنه راسته حتی وان دراجه هاتنه بربلا بونه yani لی عربی مثلا ويا belki emtkarım bejin يعني مثلا ام لجور شرط مرجين ايرو بفكرن ام بكيف خلتيك نها مثلا ام دبيجن دولتي نتويهن هر دولتك بزمان خو بجل خو بو خسينو ركياوا غريا مثلا انجلستان دولة انجليزه اري gel çiye gel İngilizce, gel Türkiye, gel Kürde. Mesela hala Almanya milyon niveki zeydetir. Kesinci Türkiye çünevir iltica kirine. Yani hem velati bu ne desxistine, yani ve karmendin, yani ve akademisyenin. Bu avayı ki yani. Gelek net, gelek zaman, gelek eret dinav hevdudan. Milyon niveki zeydetir. Hem de zanin ki kes jivir çiyevir. Erteni velateke. İcar li Türkiye çend netevhene zeydetir. Ne? Ronu kare bijmire. Tanem mesela bejin ki dün netev çubunji yani jisey netev çubunji bensit. Neyse ve 1 milyon niv. Bensit übra Kürt be, bensit übra Arap be, bensit übra Türk be. İcar emi bejin izmani xoji baxfın helbet. Emi bu Almanya bejin Türkiye yan Kürt'e yan Arap'e. Almanya Almanın. Jiberko hükümet Almanı. Yani hükümet Kürt bu ya. Eyyubi Kürt'ün. Kürt'i afine yani Arabi afine. Kürt'i heye. Arabi heye. Türkçe heye. Türkmenci navanda hene. Yani ne tane. Resmi fermi. Yani demeyin beri de mesela mrovnu kare zeydettir cehevdi vakatine jiberko mesela dini vanji bavay ki resmi heye. Dibejin ki devlet da Eyyubiyan a Müslüman u Sünni. Yani hatta mezhebavan ji hatta mezhebavan itikadi ji Şafii u Eş'ari. Bu sarnav künyevan da derbast bedice. Tamam. İcar vega ve ku devletek dini xwe penasa kir. Zmanê ve dini çi be? Ew dibe zmanê devletê. Ev yek. Dema devletek hükümeta ve devletê çi be? Ew devlet dibe heman netew Kürde. û ev fikra min şexsiye dema ku gelek nav wê devletê de bijî û ew ziman bêya xaftin ez bêjim ew jî dibe zimanê resmî wek Tirka. Yani Türkmenên wê çaxê ku di nav Eyyubiyan de jiyane ji xwe di çavkaniyan de sê heb ziman derbas dibin. Hem Erebî, hem Tirkî, hem Kurdî. Her sê jî hene û sedema sê zimanan jî ev e. Yek dîne, yek hükümete, yek gele. Ji ber vê tenê Erebî nîne. Tamam. Mevya ji ser rast kir. Başa. Ve qabli Osmanyan jî wsaye. Yani Arabi, Farisi, edebiyatı da Farisi ve her vakidin. Yani via vay xanedanê mezin de wek imparatoriyan de û her vakidin de dibe ku tiştê wisa ji ber ku gelek cura û cur netew hene di nav xwe de hewîne van imparatoriyên mezin ji ber vê yekê ev jî xanedanek mezin e dibe ku gelek ji xwe ziman hebin piranî belkî Erebî di çavkaniyan de serjiyanawan Erebî belkî hatbe nivîsandin yani çimkî çixas hin çavkanî berhem kitêb bi wî zimanê hatbe nivîsandin di derheqê yan kesayet yan bûyer yan belkî malbat yan şer yan ceng piranî weka ku ew ziman hatiye axaftin serdestbiye wisa tê nirxandin lêna hemû ziman jî hatiye axaftin vî awayê didivê canan wek İngilîziya vê demê em bifikirin yan jî em dikarin çawa bifikirin cihên ku li ser hukümranî kirine em bifikirin Şam, Heleb, Kudüs, Mısır ji xwe piranî zimanên Erebî serdest de li wan deran helbet ê nivîsê wan piranî ê Erebî bê nivîsîn ji ber ku
مدرسه ودکن همین مدرسه یعنی مثلا مدرسه کردان جی برچاو بگیرن اری زمان هلبست یان جی درستاین کردی بو لی زمان نویسی عربی بوش برکو د دماغ خدا عربی زمان علمی بو وک انگلیزیه و سردمه مثلا ام هر چی بنویسن ده سری برنامه ده گوت هن خباتین işte mamostaya mecih hene filan. Az tevahiya wan difikirim hemiyan da yek kurte bini de abstrak. Mecbur divê herçi qas kêjan zimanê binivîsî jî di ser de îngilîzî jî bêzî dekirin. Ew jî wisa yani ew dem kêjan ziman tevahiya dünyayê da serdest be ew hat xat. Ew zêdetir bandora xwe li ser giriye yani di جهان چند دنیای اسلام دجی عربی و سایه. شخواه وقت المبستا سلادین ایوبی مزد کی مگوت یکیتی اسلامه. وقت برهم سرکه پرتوکا پیروزا سرکه به عربیات نویساندن قرآن پیروز نفسه قرآن کریم اوجی به عربیات نویساندن به مبسته تبدیگری آرمانجات evet تخوازی وان دولتان و قومان و ملتان تب بگینی هف yani yekitiye İslam'e belki jberveye ki Arabi bir hususi usa axaftine viyavayı zedetir texin bin tesira xwe ve yekitiye avabkin belki jberve mebesteji zedetir evhat ya axaftin baş ev niqaş ki bu ki serveye ki jo mijar çaxavet be çxa seri gelek bin vis dert kevin ne bin seranav dert kevin ve servaniye kan jiben froşki baxfe baş ele mesela mecnun em disa beri xubtin jinin serkefti jinin jehati jinin carcaran cengaver şervan lehenk ha kücan bu mebaskir وكيدن ايكوام جبير نكن تقول لك نظام من برف كثير شجرة جبير نكن دور هي لما مروف تشاوكانيان دنهره اف ناف وك حكم دارك جهي خو دناف ميران دجي تكره مثلا ديفه نوصايه ديفه وك نايبه اري ريفبره لي اف كس شجره الدر راست راست چه تولید به یعنی از بیجم که یعنی لکودری سرچ بکنجی وکی ناوکی حکمران درد که پیش بریمه یعنی جاریه که اسیره که وساتینن قصری بشره بزواجه خو و زیدتر تول پولیتیکای سیاست و ریوبریه دبه او جی وکی دیفه خاتون خو باش و ناده زیدتر هول دده که و ناو مجار و ریوبریه هیم ببه اوایه که هنجی دبه مثلا دماغ پفچونا هر سه ناوندان دیسا سری هلده ده دوی دمه ده میره و دمره لیج لشکران و لدردور و تشتی اشکره ناکه و دشیره جبر کدو بیجه از اشکره بکم دبه که جنگ جالی نینیا موا بردوام بکه و تشتی و دشیره و همان دمی ده بو کری خو خبره کی دشینه حتی مصری دوی کری و ها خو بگهینی وصا خبره دگهینه توران شاه دمکو توران شاه دی دستلاتاری دی دسته دیاوی دیه دیاوی دمکو دستلاتاری هلده ده ردکه ناده کری خو ناده توران شاه ناده توران شاه ویگا و توران شاه او دیه خو پردچ توران شاه دوا خزینه باوی خود که ویگا وی hani de destilatdari hilda rêvebiriyê hilda ka xezineya bavê min dibêje dema ku dawa xezineya bavê xwe jê dike şeceret dur kurê xwe dikuştin برا کجی مدید یعنی جبو تخت نوسا برا دکشت باو کرا دکشت کر باوا دکشت یعنی جبو کو قتلاوان گوتنی حلاله جبو تخت یعنی لی جرا ولد بینم یعنی جنک جبو خو نجبو کرکی خو نجبو ظلام خو جبو خو بحسوسی کشتک سایه عجبا وکیدن تاریخی ده نظام
از لی راست نهاتمه ها پشتی کوکری يعني براي خو كشتنا هي كليوباترا براي خو داي كشتن حتى مثلا ميرجي كوري خود كجن مهم. لجن كوري خود كجا اجي جرى اول بيسم يعني يكو براي كشتنا هنا لاقيكو راس اولادي خويا قدي خويا كشتنا يعني جنك تبي جرى او جبوخه جبوخه اجبوخه نجبو تشتغل يعني جبو كورا قدني جينا راس جبوخه بشتي كشتنا كوري خو يعني بشتي ميرنا تورانشا دي دسلات داريا ايوبيان لمصريت قده جبالكو افجنش خو نا ايوبيه جاريه يجدر وهاتيه الدان وباوايكي يعني فري بوليتيكا وسياسه بيه وباوايكي بالشر خواه دایا پیش و درکتیه بیش يعني بشتی درکت چه خاص بردوام کرد؟ يعني از راستی به نهاتم نزانم چند دم دستهلاتداریا وی بردوام کریه لی از بیجم قی زیده نکار بیه بر تطاران بده و دمه طبیعی اقوان هبو هیزوان هبو بربوه داری وده هاتن تطارا يعني تطار بربوان وده هاتن از بیجم قی زیده نکار برخواه بده جبو تطاران برخواه بده دی حکمرانی دا سرملکی جواب کر يكون بدأ سرمليخو وانجي كشتيه وندي كاشيتن الميداني يعني ما دبتني كاربوتي بكي أريها ما ودكي جات الماء والله إيه أما وده ما شاخة جنبك أم بتشكي سجمر عجبته أما وان شاخة وان دما هركز وقت نورمال ده حسبان يعني تفكرن يعني زلام ما تف وان تشتات كرن بوريز تخمين كم كهاتبه شرم زار كرنجي تابي ناقوتنا نورمال نورمالي دباشه وكيدن كجان ناف هنم لازم دبكن أم جبير نكن تقول جالك هنا سي حبارة تيد وقت ما تناكلي هلبت وقت ما تناكلي كيف تبادم أريها أمي شوالي هاتو لبني رمها عينيسا بابا خاتون هي أب تشكي ديتر بالا مكشات أو بالشرط ومرجان مدرسة أفاتك يعني لستة كي عمدت كه دوی از مدرسه کی چکم لشرط من اون 1 2 3 4 سا رزد که ام پیمان نامه کیجی دورده دبینن یعنی ناوبرا او کسین کد مدرسه دا پرورده بدن و ریوبریا و تشته بکن او وقفین که عالی آبوری و پشگیری مدرسه بکن و ناوبرا بابا خاتون ده وک پیمانک خو آواد که وقت تقلين حقوقي هم دبينا هاج بو حقوقي جي تشتغل باشه مثلا دماكو ام من لستيا كوسا كرت اما دكريه كي جان علمي و زيدتر بالا خدا يسر يعني از كارم 2 دقيقه دا هم ريز بكم تمام شو 2 دقيقه شنو جاي برخد موزيكي يعني جيت خوازي پیش موزيك باشه كيف ليستي عم تشوي كيف اخوي از ليستي مراكب سبرا بينيره مراكب كمان ليستي عم سربريز سربريز اللي بيا ليستي بنا ليستي وك ريبرتوار ليستي حواله ماشي وك ريبرتوار دو ريبرتوار ده قالوا چه هي اینها جمله پیشم بسترن
Ay balam yemeğe bal alması, Iğdır'ın al alması, ay balama yemeğe bal alması. Yar gelenden sonra ay balam yarimin salması, ölürem yar, yetimem yar, sevirem yar. Ay balama ölürem yar, yetimem yar, sensizem yar. Kızmu kavmin becihişt, ey havarli deşti şarverani. Bedvay yâre de kevim, nazeni nakeşim peşimani. Merdin çetre levhala, nabete zindegani. Nazenin, nazeninim, boç goray, giyano ruhi şirinim. Nazeninim, boç goray, giyano ruhi şirinim. Hem nazenin hem şerini valla Pervin. Bira her dü tevde. Burkoş bu. Em jî nazenin sohbeta xwe didomîn. Newsa dilbîn. Westayê. Valla mêvanê min her du jî hem nazenin hem şêrîn hem xweş kin. Ya sağ. Hatta kantil me godar bikim çikî iltifataş kura. كان كده حتما نجي تشتاق تقول. Newsa ya çok. Hatta kan me tehini Kurdî bikin tamam. Hatta kan vega serok bejin. Bejin tamam. Hedi. Une me hini strana bikin. Tamam ve gotine stratejiye ez jwayni Kurd. Tamam. Newsa Pervin. Me levdû kir be Atakan ve. Baş. Desa Atakan ji biryarê da. Atakan pişras kir sab serê xwe. De başê dilbî te besa lîsteyê kiribû. Daha de wê lîsteyê em Pêşî lîsteya Baba Xatun şert daniye. Şertek çavay. Mesela dibêje ki dema ku min ev medrese ava kir, divê müderrisek, müîdek, melayek, müezzinek û derkevanek hebe. Xebatkaran yek û yek rêz dike û her bo her ew jî qadî jî hejmarê jî dibêje yek. Piştre dibêje 20 xwendekar. Yani em dibînin ki ji bo her 20 xwendekarî divê ev qas kes. Ya dinê jî dibe erê ez ê medreseyê ava bikim, lê divê 5 wext nimêj divê medreseyê de bêkirin. Yani heman demî de wek camî, mizgeft bê bikaranî. Ya dinê divê ez wexfê şafîyan dikim, yani li gor rêzikên şafîtiyê perwerdehî û nimêj dom bikin û li vir dibêje Kur'an bê xwendin. Van her sê şertan Berîn hevanat nebû. Vê tiştê wek şert ew dike, qawl dikin. Yani hem medrese, hem mizgeft, hem cihê ku Kur'an tê lê xwendin. Mesela medrese dema ku em dibêjin bi nêrîna îro em dibêjin qey tenê ka Kur'anê hîn dibin yan jî şagirdan digin. Medreseyên wê demê ne tenê yekalîne. Mesela piraniyên müderrisan wek feylesofin. Ji ber ku perwerdehiya felsefeyê jî dibînin. Yani em dibêjin medrese
لی دمین داوی دا مدرسه تنی به دینی و زیدتر وقتی کلیا وان خورده دیدن دوان دمان دا مدرسه برانبری زانینگه هن و دمینه اجبر و مثلا به قبول کردن شرطان و کادروی خو بخو دیار دکم دبینن مدرسان دبیجه معیدان دبیجه ملایان دبیجه حتی یعنی در کوانی جی خو تبل لیسته خود که و تبل قولی خود که اره پیشش خو مدرسه عادلیه آواد که و اف جی وک پیمانک دی دست نشان کرن و به وی آوایی مثلا بحثا مدرسه‌یان و جنین کو مدرسه دانه چیکرن دکن اف جن تنوان مدرسه‌یان چی نکن ده همان دمی ده جالی آبوری و تشتین کو پیشگیریا وان مدرسه‌یان بکن يعني وقت فينانسات لگور و وقفان جی آواد کن مثلا دبیجه کی من مدرسه برانیه آواگر اری اوی چه وقت فینانس بکه آلی آبوری و چه بشکریا و مدرسه بده جبو و همان دمیده وقفان جی ود کن وقفان جی ددن بر امری مدرسه این خواه و اف جی پیشبینیه کی جبیری ماتماتیکی دخوازه یعنی خودی و نرینه نجی نه تنه از وی چکم و ناوی خواه بدم سر و خلاص باش في جناكن قالك باشه بقى تجو وقف كمل يعني او الجوله مرجي وقف كوان هي او راس مال بطا ايوب يعني جريداي ودري شوايه مثلا نافي و جلدريجه طاووسه بنتي ابو القاسم بن محمد الهكاري لا حقات جدريج بيه جنك ام دزانن كي يعني الهكاري دبيجه جوله مرجي الهكاريه لي دما ايوبيان ده وقفك آوا کریه وقفه یکمه کل جولا میرگی هاتی آوا کرن هم ده بن حکمداریا ایوبیان ده وقف هاتی آوا کرن هم به دست جنکی و هاتی آوا کرن هم جن بخوا اصلی خواجی جهکاریه يعني او وقف هيجي هي نفسها يعني شوا بيجم اف مدرسين كو ام بحثي عندكن بالتواهي نجهشتن روجامه لی پرانی وان تایبتی جیل سوریه قسمک وان هیجیل سرپیایه و حتی چند جورین وان هنه که مثلا 4 دواری وان 5 قسمین وان اشته 6 آلیین وان کمانه هاتنه رستوره کرن و مثلا تفل زانینگه هن هیجی دین خبتاندن يعني جي تفل مزگفتان هنجي تي خبتاندن يعني بفي اوای نه تواهی بلکه خو نه پاراست بن لی هنجي هنکو هاتنه رستوره کرن هاتنه پاراستن جی و هیجی دمامه دا دیم بکارن يعني دبینن کی اف حکمداری هفته سالی ده دولتا هری سر ایماری خبتیه ایوبیا و تایبتی جی جنین ایوبیانه إيمار ميماري يعني وانتشتان قالك بمجول بونا سيروح بيشاندنا وهروها درخصنا ولا فكان بري خدا جوله مركي تشاد بيرا من بهكي تشبن وانا حتى وان جين دنجي بربلا بونا تشمكي تشاخا ما حاضريت كي رجي نوطه اشخرا دقرت وسال برخه ببين اشخرا هورك هورك جا خيوزلام هجران جانه انسان كبرشيرينه بدي جو جو جانا قول يا عاليه ما تخمام قالك بناوي اسمت هنا جن جو جو يعني فيقات تدويس مت خاتون تو صداق في او تكي شفرات اشتاد نويسه كويا وبامج بربر هي او جيل وانيه مگو بك عجب جويل حتى وان در باكي مرو نزانه يا جي تاثير السروان كريه وك بهز ديتنا مالباتك رومات دانه كو او قاس نافجي هنا وك اسمت العاليه الهرمه مجه هي مثلا دبكو جوي كيش وسا دباجي ممكن تاثير قرتنا ممكن فيلسوفك ما هي فيلسوفك الجن بركة الأيوبية أف خانمجي تاني لسر فلسفة و برتوكان كار كريه برتوكانيان دايا فكرن و بتايبتي جي جبو زاروكين ايتيم انجي بكس
پرتوخانەیان دایە vekirîn û xwedavendiya wan zarokan ji aliyê feylezofî vekiriye. Yani ne tenê em bêjin kî aliyê mîmarî ve tiştekî kirine yan jî naîbetî yan jî hükümdarî tenê ne ewin heman demî de feylezofin jî ev jî heye. Yani bu nasnamê jî nefsa. Piraniya wan ji xwedî îcazetin yani em çi beramberî çi bigirin beramberî diplomaya zanîngehê bigirin îcazetê. Piraniya wan xwedî îcazetin û yani dersin teolojiyê de jî yani vê branşê de piranî wisa destekê jî dane. Tabii ew lîsteya ku min got min amade kiriye di wir de jî gelek zêde ser ilmên teolojiyê xwe êşandine û mijûl bûne hem îcazet kirtine hem îcazet dane yani gelek alimên meşhûr û mezin ji wan dersê jî standine. Lê dema ku em dibêjin teolojî ez vê tiştê zêde hez nakim çawa Çima? Em dibêjin li ser teolojiyê ilmê kirine. Erê. Divê em baş ji hev du veqetînin. Çawa? Neha van salên dawî de beşek hê nû gele nû ye. Em dikarin bêjin bi Lacan an jî bi Chomsky dest pê dike zimannasî. Dema em vegerin wê demê zimannasî wek kelam derdikeve pêşiya me. Erê. Dema em li ser kelamê hûr bin nav kelamê de felsefe heye. Ji ber ku peyv ji xwe ji felsefeyê tê. Qadekî teolojiye erê. Lê dema ku em wek interdisiplîner zanistan ji hev du cuda dikin navên cur bi cur û cuda cuda derdikeve. Wê demê em bêjin ser teolojiyê xebitîne erê lê qadên teolojiyê gelek berfirehin gelek zêde ne. Mesela em dibêjin hedîs gelek jin hene ku li ser hedîs mijûl bûne. Hedîs tenê em qadekî de nikarin wek fanûs derdora wî xeyzekî dûj û sor kifşe bikin. Erê. Kesên ku mesela hedîsan bikarbin şîrove bikin yan jî kesên ku bikarbin hedîsan neqil bikin yan jî em divê herî em du zimana bizanibin. Yê ji ku neqlê kîjan zimanî bike mesela. Ya dinê usul û edetên neqlê bizanibin. Yani mesela em niha qadek dîsa van salên dawî da geşedana xwe berçavê me zêdetir dike em dibêjin çevirî bilim wergernasî divê xwedî vê ilmê bin ya dinê xwedî zanista şîrovekirinê ravekirinê bin mesela hin jin hene li ser fiqhê gelek mijûl bûne divir de jî heman tişt derdikeve pêşberî me yan jî divê civaknasiyê bizanibin kî bikarbin van hedîsan li gor civakê yan jî yani hem li gor civaka ku jê hildane û hem jî li gor civaka ku dibinî ji çand û civaka ereban hildidin erî em dizanin sînorên İslamê tune ye ji bo hemû insana ye lê hedîs di wê demê de ji aliyê kesan ve hatiye jîn yani ji aliyê peyxemberê me ve hatiye jîn yani ji hatiye gotin ji wir bigirî û bînî vir û entegreya wan bikî ev tevahî bi ilmê civaknasiyê re têkildar e. Erê ilmê civaknasiyê wek ziman zan wek her awayî de em divînin tevkariya wan bi vê awayî dengê xwe jî dane bîstin yanî nedabin bîstin ji vê derê bi saya te bi zanyarên te ku te ravekir ji vê derê me wisa nav bi nav qar kir behs kir navên din jî ji xwe yanî heman tiştê heman bêjin kirine ne wisa medreseyan de xebatên xwe kirine baş e ên ku bi awayekî din karan kirine wan jina me pir bibîr nexist rojkî jî em ya bikin henîfe Didvê çi? Li gel ataman em rojkî ser jinên wisa tarîxê de bi her awayî her mijarî de wisa rolên ku wisa bu navê xwe dane bîstin bi wan rolan em behsa wan jî bikin. Heta rojkên behsayekê jî bikin. Mesela
ام لسر وگا وک ابینا اشقا الهی پرانی مدرسه عنده او دفرنه سوسا وک درونیا مده پرانی مثلا جوا بشری جی نوسا مموزین ده لیلا و مجنون ده و رومئو و جولیت ده چما جن وسا پاسیفن يعني وسا تقال كرن حال بكي تشتكو زام ده اشقي ده جن پر شروانن چما وسا پاسیف ذكرنا ام روش مثلا بعصاوي بكن ام بعصا جنين مسلمان براني كير ام ياجي بجبيرنا كن مثلا ويغا هات بيرامن شاجار دور بوش مشترام نافي او جي المصري جارة اول نافي لسر پره هات يعني مثلا جارة اول جنك كو هرتم ام زلاما دبين النافي وان رسمي وان سر پره وسا دي نقش كرن جارة اول جنك جي كو وك شاجار الدور المصري سنافي هاتيه نویساندن ام یاجبینکن ولی بخیره شان الامجوان جلا فلتین از بیج رجب دبج برده بسکن اشیکا هجی جالی خود بیج ولی شان المجوان جلی فتصونک خلاص کرد تیدوان قرص یا وان بوسیران تیدوان فتصونک ام راحت بون شان ام توابی بیر بخن و اکیدن مثلا سوزن آنتونی بسایوی ام رایا جن کارن هرم بدن وك ما في خويا الديمقراطية حق بر مجادلة دابو أو شيء قالك تعدياتيته أمواجي ببير دخن قالك جنين كوباكي نها ناي بيرامن اللي بلي يرو خوش بو جنين كرد مبعثاوان كر إن شاء الله بشكل شيء مبعثا جنين دين إكو ما جودري بنام نكر مبعثاوان بكن ده باشه جنين كو نها بحسوسي براني مبانك بكر برنامه کی برنامه کی تام سرانسر اما بحثا وبکن بحسوسی خیرتین و هلدانین و خباتین و توا چجن چمر چباب چده توج بوم مهمه ام گرینگی ددن و یکی ام دوشم باشه کون هنه خدای و سرم کم لکه باشه ام خاطر جو بخواسن از گلک سپاسی خوش میوان خوره بلیف دکم باشه کون و دربون وی از گلک خوش بوم هر تم کرما وجی هر و هره ون گلک خير وسلامتي ده بمين هرتم خوشي باشي برا بوربه هايدي بخاطري keçi gülün tersine barxım gülün tersine her sepavra razine her sepavra razine dilimin xamjitine dilimin xamjitine keçi gulam etemme avdali اسكولتم هايلو دلو دل كامل اگر بردام على من شوتان گوشت جانم هايلو دلو دل كامل اگر بردا جان من شوتان گوشت جانم